Lah manga Tembaro itu. Belajar gilo Tembaro. Lah pandai bro galak surang. Apa nak dapat damenan? Berjadi bana galak. Aduh kijang patah. Si Tembaro tu nak mendapat Lah di bae saja galak surang. Bertanya le rei kenyo. Ndak mendapat doh. Oh, ambo tekan aja kisah lama menan. Oh. Lucu menan. Siapa saja nak menang bisa tak kejaban dek galak. Kisah apa tu Tembaro? Kisah masuk pengantin baru dulu mentiko. Oh, ketika kami sedang honeymoon, ya ndak Roy? Dasar gaik jongkek. Ada-ada saja nantakan adinyo. Ketika tak lama ngadri itu Tembaro. Sedang honeymoon. Ba tengah ngomong muncak. Agak ganjil nak mau terang ada dan orang awak juga tu. Ya nak tengok muncak kemah. Dek si Roy saja jale tu. Siapa jatuh tu Roy? Oi, Tembaro yo. Awak nak nongok, bakatokan orang nan tengah. Indak nama orang bagai tu doh. Sitilah tu mah. Bukan istilah Roy. Bahasa Inggris tu artinya bulan madu. Ayo tu. Bulan madu. Ale jale dek kalian tu. Honi tu bulan, mon tu madu. Ya dah menan. Lihat tu Tembaro. Acian deh Tembaro. Sama saja tu nya. Kalau cara awaknya bulan manisan laba namun. Alah tu Tembaro. Sakit baru dia galak. Ada tu. Alun baca itu ada le ala sakit hari mentiko. Ale ndak ka tapi kejamban beko. Ndak baal. Atarikan saya cerita tu Tembaro. Tapi tunggu sebentar tu Tembaro. Sakit baru mau nangah cerita Tembaro. Kau lagu Tembaro cik dulu banyak. Jadilah. Tapi nak sesak kejamban lah dulu. Daripada kejamban di Sarawak kau.
mintuo onde malu den dibuenyo pasopo mintuo malu den dinyo kini tio taka